Kesokar India dangsian kalau pentip bapak parlimen bakampat penkot setia ya kajing temu mati uranium hagi benta juga domisiat dan ia kata bangga kelang pedang yang mau tabak projek. Menilak mengkadang ini bakasong domisiat nadu kisam kibradap kalau yang rangbak man persyak ya kajing temu di uranium ya kesokar India bakal di kajing persyak kalau hapok ke dalam jung ime spilti berkhlak no kibla yang rangbak dengan kata kisnong man persyak ya kajing temu jung kesokar India. Sangat upeta oleh yok menyakan bagi kun ime spilti hada mesiat. Ngida mentang ni hapok ka snong domesiat ka ba ngimna kamsuk mendapatai ka ika domesiat. Naduk kesan ki beradap ngi kerma baro kem ki pat ba ka snong domesiat ka de ka snong ka ba yang rang ba. Na kam taban yele persyak ya ka jinti uranium ngi kerma kesan ki beradap ka don ka jing persang na ka sokar India. Maka don ka jing terua pisa ka bada ki spaklur na kam takan ka snong ha ka ba ansya bati uranium. Hang ni mentang idon bat I babu free june I balong I kun jong ime I spiliti. Mo kena kejing kalau yang ngarang bak nang tambah nyedak persyak ya uranium. Babu ngi mendefi amba pilio kot kubor mo bari bat spong uranium. Kasokar India hapo parlimen ko ang ba kampat peniap ini mo kadang kampat peniap ya kajing bantu mati uranium di tan jong fisha ni. Kampat. Nah kalian jong figa ika jong snow. Kalau kena kejong kasokar India. Nah kalian jong ki try badai ki kun ki kseu jong ime ikemut. Warlada na kalian jong ka sorkar na Delhi ka kre pakampat pendam yo uranium ru ngi num ting re ngi yeng bet rengkat ke jing don lang ki pajba ki sang halang ki pajba jong ka ri ti baro gowe. Halor kata ka nongrim kamut warlada ka sorkar kampat pendam bat kayai wat ya kilat kumnu ban yok ban klong yo tau maru po kandau badona kan ni ke jaka ke jongi ru hinlei ngi yang triang kumbang la yang nadu baslang hadu mentaru ngi yang ke ju gunung lim nginum kenran dalilai ru em Te kadang kejik ong mah ba tipi pangniang o presiden da SPD ong ba ka sarkar kala khang kala pelu no ya kejik temu banti uranium hang debat ka AMD ru kala pentip ya kata nak kalian jo fikir snong depa da mesiat ni ki nak snong fiyo jeng tip ba kasokar ka pentip e fi ba kanam ti uranium sho ni am padio hindai tang ka por ba abangila persang bade kala sengeno te hindai hadu mentaru ngi dang penap ba sorkar le te kan penkre akanu kanu ka por aka jing sisya gamut habangi ni don nong mikmat hangni hapo ka langrin kumu ba pius langta mau kerwat ubriu jong ba hoping uba don lang haka seng rengkat ba hoping mensyua ba ula khang horkit hordang ya uneru hindai hadu mentang impad yo I ba kuren ai haka ba ya dei baruni tingam tip ayu ki don nang ne sekmat hindai nagaliang jong ki try bade ngin no maili yang skam kumbangila yang nadu baslang hadu mentaru ngin yang baik pat nginum ailiru ya ke sorkar India watla da ke sorkar ke kreban thom na ke bor ha kanu ke poru ia don lang rengkat bat ki pajba jong ka ri khasi baro ka we namar ka judgment reu ni don kam ya ka judgment reu panyada ya ka hok jungi pina ba chupukan mau ya ki pajba hak ti snam ke ba ka yusil ke MD kawan seni ka nak kalian jong fi ke jai ba fiale atau ke pot ya mi pen ngila tu kile ngila ya don ki meeting geleng haman na ka por sa ka por nang ta na kaliang jongi ru ngila ai di ki jingtho ter te hindai ki meeting ru ngi sat penlong ka rally ru ngila penlong itu ki por badang yang persya rengkat lang bat kini ki kena samla KSU rengkat ha ka jing kersan ru kum ki jong mai choping menba udang don hang ne ka sla yang putai halor kita gi nongrim ni hadu kini ki sniru ngimpat don jingkala ru em gi jingmut jing perkat ni yang skam kamut akan ya kasnong domesep bro kowe kamut kat kau jing tip kat kau jing thu ti ban kamut udan be uranium hapo ni mo udon hagini ki jaka tan te hinre nakaliang jongi ze isnyo ba kini ki baro nginom pediang ya ka haka baya dei bat uranium lada dai ke surok lada ne lane banti yo maru naga ni ke jaka ngin ailat si in siru naga jaka ke jongi ngin ailat dalile ro em